Amal te kayen dial gan mara kan nya mara dial wi mon at slow along wala ga sa ga ko chukoro ko chakon yob ko bukon gwase chi dos ko kwi bible ka dan ko bukon butuk ade kon lemi yo gan mara kan nya mara chaput ka powerpoint ka thong nore dungo makana ro gor go yo chap printed so that they could read properly ko computer in some time tung nore kan tung leng ne chaga set ka tung leng ne and so la kan ngawen nong in a funny way but the most important thing is this sha gor ko bukon be jeka wala ko bana roin se kan kon go suk ko gwaidan bana rewden bana go tuk to go na ka le rewda awon ka le ngwanden so that the ronda kon ko ko no le ngwanden let chala ko kwide ko ngune kada kon to get better understanding ka ten diala shalat ko kwi ngwane to bit walk ko gwaza ba ka kon ko gwas gude to better shagamal kon ale ni shang de jilim ni mar kan mar gos ni dial ko de kon mol kon yaspin de kon koran ko de kon lata slash don't forget ko di video me di share ko da gan man kon that my friend kan ngai kon a lot ko ne kan kon join jen gwaza de kon ko de kon mol kon yaspin kada kon follow koran ti ko kam yede Gora mongon shung ku sabra ku size ku Jacob ajin kora ku smrong ka lek klus ku point godin pa ko pale jini shang wor kan shang der rol nal godin mo gonga jini shang didi janda wor wi ŋuan kale ti gaina gon ko nyam no ko pal kan ni shang mene jag dal bom bom point kan ka lek ne jom di what about us godin kone ti shang remos kone ti shak ringan rem kone ti salot godin ti tinejin ko koy loy kane ko shi gadini Yesu Kristo shi jagne ko bele ko kwira den e ko pangi pek muninde godin let ko dial den go to chinyos re tega da godin bum ngan ka dit ken godin ka lek le wo gaje chinai tega saga mo godin ko jangne ne yedo re roy no dial ci kwen ko baka ko kwen ka baka ronge ka godin ko bene ngwane dial betok ko gosta bene bene kangash ko nok du godin tine ka koy loy de should Jesus jangne yedo godin de kela gan man dial kan nye mar dial tan gos dial tikalten telling roja me godin mi te garama bech point dor ke point ba godin poske godin ka jangno pengen ka bugo ga should Jesus de dial sa ko tej ka long Yesu Kristo mala kwara amen all right like I said before chegaman chala ra kan yam sometime kan togling lene kan tok nore chawalong so me cha do chaw type ko tung nore George go typing but me chow no PowerPoint it look funny. More George Jagayo, don't worry about it. Check print out here as a copy also. So I'll be able to read it for us from here. Ko go manager print go ala to go ra. But kelalan kon ti ke ni mar kan dan mar ni sham. Lamni agoro biteke Bible ko go zan kwen ga ngwane dial. O goro bikalem kabiga kwen kabi ngash ko titi chagala dala thogre Bible ga kamalot kanengu ko bu kwaro ko sbejilok ka understanding din Bible la na labga kada go but because of time chalot ka PowerPoint ko da kon lon ken da kon ko kulubgish kada kono ka pesalong ko we are rushing against time min tinjane ngesh kono medan ko gwazin ya meshun chikoro ko kwile ni down but the first topic is kono ladene let kone je ko kwile anem chikon gore je kono ne enle nem bo kon lodo bo kono ngaji ngo ejen gwai chikon pekten because of time ka jen gwaza de diename sha gor ko kan goste chidot le rewde kan le dioden kan le ngwan ko bo korai ko kwiden ko bo kon ngaji ko kan ngun lot kan gaton so gajen gwaza mobo we also bagor ko bo kono ko pass along so that we can cover in the quickest time mitega mekano loidu put it as a comment I'll read it and I'll see it there immediately
Committee Gamishi understand which you call the Nyuuth gwa the Wickham Kuan Jakalingi. That gun man conduct that can a Quenbo, Kada can a ngash, and no a lemu Lurkaga can wine reality. Kajan Guazma, like Shagamalena Len Shang, a balaka PowerPoint, so that Bukon Kulu Kel, Katindial, Tanlat Konga Kel. Amungish Kon Guamene, Agata Shallat Kajaguame. Ache Roykon Quilla Rode. Akala Rode Guamene, Guamish Daniel show, she Daniel Chanamishalat Guame. Choka should lay in Rode. Leny George, Shedeke, Quilet. Kashwaja Kamnial, Pekel, Katusogde, Kinyet Dang Diok, Kamleshnike. Kashwaja Jogi, Jejro, Jeshniro, Nial, Bermizni, Ring Amäni Mishriam. So Mugui Konaguamene, Agataya Charlotte, Kataya Shanyut, Daniel Kajaguame. So Chumutede, Tanyos, Lay Michigan Kudun. Okay? So, Mesha Jogo Jin Jairodu, Misnik Ring, a Menamishram. So, Misharan Jogo Minik Ring, a Menamish allow Charama Macha come over doorbell at Capeg Lloyd a Keleo, a Menamishalari, yes, I'm done. That's the time of Bekulo Kapshonga. A Jangwaku on a good corn and lay money, Bomacha come, Chakamo Bamangora bell at Capeg long at a Keleo, and Menamishalari are finished. Okay? But come we corner a tie to corner we can and point again, Mugui corner ka topic ge kono kon lat pangaje a ka shang longa chikora ko kwinguga chikora ko kwilon mitaka gokshor michikono shat kene wida ko mecha Nyuuth kone na bakanzar chikono ngai ko ne engine gwaye kwa symbolize kie ke Nyuuth ka gwaye dan Nyuuth kane je kwore tun beben. Okay, chikono ngai ko ne en kwore shat lat ko ne beben a kwormuga kan kware bu winmon bu karai amen shang shi kwar masai ni Yeshu Kristo shaben akaga jan gwazamo kwar Babylon ejene ka winmon ka jan gwaye dan e chanti wite kontrol ga tikin ga wite tikin tangolga an kwar Babylon chala zan gwamo ko ba gwaye dan be ka bu winmon ka lew be right ala jan bita ka bomona amen me shi gwada me shi swap shukuma mo da den kol ben ruwa monore so kuma me shi ben kore kejen gwaze roish winmon kaponya shashat korne na bakadenza shashat kaja alangu shashat kaja ala poñ mitigungu ala kaw mitika michalel ke shekembor mugu kono go suru gomene tanyo da ala kaw mitike shekembor aka chaw nyodo gwando den la chaw nyodo lawanene kor loñ chungutede chinyiku duñ midid mitike nyedan diok tode seberare pin me chikono gejene chikono bangashko ken piu ko ngun lot koto me ken kono bar ga topic edan bu kono goji yo ken piu lot kan ngane lot kan na kamu go kono gome pin gome ne she gorka Daniel shokaro bas jendo go do bangon shi Daniel chawode ka bogde yo ko koru gwaje ko de lo shkuar ko ne kor ne king Nebuchadnezzar gwaye shi mutede gwaye she lakshela gaga ko kwar she gaga long she gor ko da na nakko tala ram goro da lo nyingatin gora so gwa the mongo me shi togane ongo me shi tog so gor ko ne dial pel amene jen Daniel da kalele da kan nakan dial and so tala ramte da ro lo goro ka ne dongda to kel gaje to dalat ka je kada je nyo sok gwa the goreje ko goje je ko ken mi chicken sok chicken alat which mean kangano kwar ko kan mongor kan je ko mu kwar be lat kai a crime ke mogoro de jigen gaje jeno ku kwar la ga je ko goro ne de nang naga ko chicken kwar chicken alat mongora mugo ko na ga Daniel shogaro bas jeno ku bangon jawana kaga koro bu kwar da den ben mi bu kwene jen ka kwaro
kabu cuɔr in the dien ben ba min la shek in yan kabu which mon rush kelio. So cha nyos jako nene ka ta rush which mon ka janao bungutere bu cuɔr ro ba ben mishi man kwala nyot ke jen shaga boromone kabu cuɔr the dien bo ben mun kwala nyot ke shaga yan kanti dialo bukon ga cover up today. Mugwi kono gwa mene ka Daniel shokaraw mugwi kono ka Daniel shokodiye ka Daniel shokodiye ka Daniel shokodiye bas jandaraw wudi diye chawade chawa kamin shagor point duel nen duel kamin shagor point duel e mene tekel kene perthen meme emen lot rush eme je men mena lode ni o kosche chenin kwaru kwen kashe je mosh pek tekel lode ni o jin shajitem kathem kashaji jek allow mi polpol Paris lode ni kel keriet ni o person min kula tingwan lode ni o kwaru shaje dak ka shaje kamji madai keneji Paris. In another word, kware shaje kamji made Persia. Ala ji media kene ji Persia. Persia ajan kula la Iraq today. Chenyo gogorno kashu Bel-ca-dhar a kwar Babylon mikula rush kor kwarne Nebuchadnezzar. In other word, a god Nebuchadnezzar. So mention Nebuchadnezzar meshaliu chu kwarera meshu kora la kwaranga meshiben a god ne Bel-ca-dhar. So ngode jen kwar Babylon but kwala la nejeje ko to ngode jen mesha kubaine agwa mishi Ray Bible ga mishi kon ga jen ta story mi chalat keje ne men toga ko mesha Bel-ca-dhar mesha Jerusalem shall cup and then shall quack the al men quack and ray locus to go no. So go a mesha shop and we mesha talk. Shall Shana shawl dore and then chapad shalet. Ataya chapad shalet kije. What happened? Chao kubaini tekule la nying locus to go no shall kwang shakaba mat kije. Okay? Next corner, kataya shikona lat nipanga shikona lat ko ne Daniel lat ko ne kus agent Quite cordial, a jala camera, Kajala native cooking, like a nongre. Okay? A general corner and woman ko, Meshi Quora Mecha Torno Meshagalat, a woman Meshi talk. Swaji jog, Cha Ninku, Nin Quora the Shagakun, Chajetem Chajagalajin Purple. So men but Togata, should look at Quora no more, Bakur Bakamdinga, Bakam Jim mates, can a Persia. Okay? Kajan cook on a little bit woman. And point again, Quore Pulela Bel-ca-dhar, Mukulela Quor Babylon, a gen Kunga de la Rike Quira Goma, Mupala Janako and tie take a Babylon, Mete Babylon, Mete Quora, Quore Shiban Core, Mechi Winmon Kelusha right. Katai Chirom to Winmon Kelusha right time it up to the time it up to Yeshu Christ within many time it content Gome. Shower a gentar ruëc kajet. Okay? So Malat Konene. Bukwar mababen berwit she kwar wit meton mit go dongda US korada ki dongda Australia keda Canada korano a kwar mabite goma but power of a winmon kele beka akan gosta kwala buj kaga janta lat kajeje so kan lady chiga lady dong lat kano ne da wit metot korad no a wit me become the power ki bom de kele ba winmon beka so an call Bel-ca-dhar mama calling other a quarangane a quarji Babylon at that time. Ngod Babylon quarter Nebuchadnezzar made a liune Nakona Katai Shaloiko and a Miska Lakel Kaninda Kurundambaro Jade Chajak Jogo Kibe Kana Jogo Kibe Chajogo Jobe but Pele Megathan, which means Jarmichi Mega Palthin la Donya Nyok.
Ajen ko la news no ajen ko punish ne ko bro ko la humble bro ko lo piny am ko be ngash ko kuor ko jen bum ne jen katidial. Okay, and so ajen ko kono nen ko mesha punish chabolo no kuor chen yin dial jaga jaga man bom na man his glory ka sho kuor sho jalla ka sho jalla ta slosh mesha liu sho kuor sho kamga do ngode ajen rich babylon ngoten rich babylon babo talk mesha ngotede mesha which chabadak jimit kana ji Persia to kuor sho ko lo kan gaje ajen kame dakaje ko chukos chagwas babylon che ka jog chugwas dunje talk because kuor kulela Bel-ca-dhar shongolel chokubaini to la whole thing to the point ko ka kalar kan kuor ko zaga tral karodin chago use la wala ne tijaka okay next corner one of the example jane kuor kus kubai ngula la matka ne piuge la matka ne wine la matka ne asir ne gaje okay so men jigre kubai ko men madi is either a point very alaga ke a point very yar okay so meshikon kubaine te chicken galel is a symbol of chicken mugwa chicken kan and then chicken bolo alamije okay chera kota daran jien da roj kozan kula la roj koza gwa sha kamna da kan kada ngishna ga dom jeng basna ka shejan mulo da ejen ko kono joko sho mitel ray bible ga sho ja martin kamite mite ray de sho ja wash jen ko kono lenen ko cha jogre so Kashu Belshazzar, let us continue to read it. Kaban Kaden Shogo Dish, Bas Jandar would Bangwan show Kashu Belshazzar, Rajak, Kashu Daniel. So Kashu Belshazzar, Rajak, Kashu Daniel, Roin, KB, Midi Cookde, Kashu Ngode, Mosh, Kakwadava, Kashu Roilat, Kakwide, Kashu Jaka, Diognas Requara. Kakajan Waramo, Pany, Shwa Belshazzar, Quer ji Babylon, Nak, Kashu Doryawish, Kashu Doryawish, Ran Media, Quer Kan, Kate Run Jen Bakel Wujero. Okay, there is a melodic Quer Darius, a large and Quer a King Darius, make up Cor. Meba kuar ne Belshazzar bakula nak and then shuruj ajen gwa ya ku roing ade rod le tokten ajen gwa za ku rush jimit kene ji Persia te shuruj en matkel ajen gwa ya ku korodin le tokten okay kamishi kono ko ne nyok ka Daniel shoga badak mishi kono nyok gwa gwa mene badak bas jandaro ka Daniel shoga badak bas jandaro gwa mecho ka ko kuisak de Roma mitega tong dang raw meshi nen ken toto biken akwar madai kene Persia chaw Nyuuth Daniel nyok gwazno dien ko ne tega sagda romga mitega tong naro ka tega sagdal bo michiben ka sho sagdal roman man sho kwerpen ka tong tol ka meshi tetin mechi tung mechi baralong chutung mechi pe ka tol chutung dang wan ken chuk dangre Nyuuth kene je bako mishi kun en Daniel shogo badak kana malat ko gwame ka kui ka Daniel shogo diej ka kui Medes and Persia again the same thing she get different changna mishago describe ala lady ko ken but kwarkos la mwagla ka nonga la ka newsna re gogo te but through the study mishi re bible go mishi jide shiogwe and then biu ngashko yes min chagula rede ajana me ko bible aro loje krware okay and then chumutere chajog an sagdal bo kana sagdal ka kui sagdal roma inte ka tong dangraw meshinen kentato biken akwar
medai can precious kasak de albawa a cuɔr grace okay tung indeed into common yinike a cuɔr grace katung indeed in minta kam yinike a cuɔr in jol chan yoda ko ne en bo dan min chiring kata tung kel kam yinike chawa kiji grace teba ka cuɔr yan kel chicken de cuɔr rangro so ka cuɔr yan but chigo happen ko bigo to ka cuɔr ko ken golo but chan yos kon ko niken nyam a cuɔr nyam me nonga me buwit be kulo banang ka kuitong ni ka kuitong in shi tol min shi gwas tong da ŋuan don sin momo lo dane o be cuɔr da ŋuan rejesh ka shi bom den be par ko bom cuɔr de praise the lord so kan di dialade en cuɔr ko sla kon le de men bito before kan no to ko gware mu guje jami jinu we back to the history the tai shi magro den lat kaje so from the time she from the time ti cuɔr ne ba kneza te cuɔrga angu me shi talk shellak me janada ne di pel te wala let ke jada kanak so condition she kamke chaga jogo bia kon larmancha lagaga ka bia la loda ba ko ngai ko yes ngai yana la thok so me ken long chungtere chu cuɔrkus chweje nyos Daniel ka chu Daniel wo chweje nyos am me shi Daniel kon la ne lod la ka me shi Daniel kon la ne la faza kana no ho loda changa ja thoko ne me cha nyos Daniel changa me shi Daniel ko la loda o ne me jen thoko kana ta ga deurede okay so kajen ku kono la gwe gomen ko Quran la kono knew that all the things that we talk in the history before can gonna talk ko mu kon go kon ko kono tijen ga daga ma mu kono terede cha kon bam mam kon jagala shi ko ran dalaga kajen ko kono joko posa karamitede ram ko roine goga titine posa karam ko roine goga ko mu go kon bi ngaje exactly ko amu cha Allah da ko ngu bebenana ashin mu talk bi ye ko da la loidu ko ne mene ejen inshallah rai roj kos kana mene ejen ku gwara ko la tiang tamane okay so inshallah kon ko wuj mo na me betede wuj mo na me betek run bakel run ti bas dor bakel kaga barawden aka togrun ti bas dor bakel bu good karona barawden ba shang longo me biji wuj mo ndialati tenshi koy loj kos jek tenshi kante ga shi jek bukana long ko Qurani Yeshu Kristo rol ne kashanya ko lar kon re gogo tete ko ne bum a cuɔr dialin chare ala ko bu mon be ka roj bi mon me kele amen shang shi Yeshu Kristo shi ko ben chawo ko ŋuan kroden telaga dieden okay mu kono with time kitab kono kaje kono ngash ko an cuɔr ŋuan den mi shakulo shada la shuk ta tas kalandit so kana thogala landit ka kurshong naka but shawa men part ka but the only difference is to go to ngode oh sharado mat kana mun kuma shu kono go jirun bu kono ngai ko ne ejen cuɔr ŋuan den shagor ko bro mat ka jiwoj mon kel ko ba mat ko ba cuɔr wej mon kel yo bar alaka ko da naro ni roj ala kel ka tai shi nimro do kon lel ne ka nyam nu wal ko goro da jiwoj mon da rodin mat go kel da rodin mat go kel ko da rodin mo ke kuma kada karo ku roi kroden and then da kan ko gangra ken plan de alato beken kanga beken de shetan garware ko shetan gore de by all men ko win mo na me daro mat go kel de ko de dongjor and then daro kulo shore agenda for the ruler okay so michi wo kaka kel which mean you ku suponu plan a chikana lat ko gor kono kuor ko de dongjor railan ideal akachade la part kan wane dial but shawo kan dial to talk and ka kuor ko sla kare la ko ne baka allow ko buga to goskin kyo shiga be allow ko buga to goskin mugo kona angular ka je angushat ka kuor ka je angushat ka kuor ka je ko ne ba ka shadala lege je
Okay? Mugui kona and cuɔr Mede and Persia makule le ben menchi cuɔr kule bakan ke Babylon ma washat ke je Allah was de cha shada lango cha shada Allah was de al kosmete ko tong daro. Okay? Cha shat Allah ram mete ko tong daro ka shanyo ga shat Mashar ke Allah ram otungule chiko nanga ka Daniel shogo baro bas jinde ko de jandaro de diok lat ke je ko endpoint je ram lay. Okay, so that lay money chao shat kume ki tam bet ko wede. Okay, aka we kon go mani chao shat la te ko tong daro mu kwala nyozne kon ko ne en kume no broj bet ko kwar daro to tin according to Daniel shoga baro bas jandaro wude tie me kula ben ko kwar shole Darius kate go kwar medin amijini wi kon ba afterward di ngai ko ne tonga chicken per te go tung bar kana tung shak according to te go tung bar kana tung shak nejin so kan diala tone kati shalat ko bigo kon news tin diala rodien kashi kwar gara la ko ne bigo to go gosken ko bu kon ko la ngach ko kan diala de bakan ka kwar la to amugo kon ala Persia wal ajan wojo kwala shole Iran at this time. Mission ajin wika Middle East can ji Iran can ji Iraq can dialenta around the neighbors. Many thang nene chinga India so togo right kaman marka kan dial right can get Persian. Michi jagrama baka Iran, michi jagrama baka India, michi jagrama nedo ko kende taka around the area maniji digati michi granti Diga ne right no tokel kami chigati bayan wekel da kan no but we all speak Persian. Ala right kan talk Persian. So shara kata right kana now katungane ka talk English. Amu kon go nyam a little bit da kon mer ko and lay shara ne kan nyam ko ne on kware sha realaka ko ne bu wimon be right after Jerome a kwarngan a kwarji media kan Persia. Kajan kware shall symbolize kungu, ajan kware shall symbolize kunyu kudun, mitakungu, mitake nyedandiok, kajan kware shall nyogonyos, ka point, kakao, mitakungu, cow mitake cow can tetke, can walker, tisha latke shagan bor. So nyos can janako and on kware nyamesha ko bibin, a kwaranga, a kwarja Babylon. Mesha nyos ka which mitaga dab ka sha nyos ko lony mitaga gok short so nyos kana jana ko jente ko bom lony pole la ngwane dia la ka nanga daga misha gor le la to the end of it chaw ka jente ka yang ko imguji goal and dab a dab minong nare miti ga dab ta ka shiyo ko de daga yoto ngwana longa de te dudaro ger immediately misha ngira mishu nyuwan so nyos kana je ka tar yang ga je kana tan da ŋuan dial ke ko bom ke lew metal ram parge second man din go kwida ko anda tel mala long ka dak gwad chi sheng da wo mo lon jen but mi shi wala rai march ngula togo yo cha la ku ya gwane la le no ro more la bu gwane jen more instead on ne bu woni jen ka mi jeg ne jen korkus jen ta ga yi shukar so me ben we mon ba the same formula me ngi jena ko goro ne kan tin diala shara ka korkus ba ka understand ka ba ka ngai ko hedi chawa me ngi jena ni shang lang tana ngi ga share ne kame ya ti ko ngula ngwa la de share ne chawa kan ning ro nal mi wa nyot kan ga ye ka ta ta ka ro nal tala me de yan understand but chawa kul no ye but ko wa ga la ka ye share ngi share kan ga share ne ya ko kwiland yodien aga kwiland yodien me shanyos cha Daniel da kon ka Daniel sugar baro bas bakel okay ka Daniel sugar baro bas bakel chalana choga khor ka meme min ta gush de chule indiodien ben share ka kwaj ka jen tege gok dang ŋuan jode
shitke dit kajen te ka was down one ka sha bom kamje okay so shalar kon go men ko ne and point jen le diodien sha wa shara ga kwai jen te ka gog down one ka te ka was down one ka sha bom kelu sha ja kamje all right mi kon bu kon ka denel sugar bas jindio gudu ngade da kon balat kon ko and wije te ka dav okay ko bible mu go be understand shu kon en baz amandan bu kula shara ngolo do no kon baz ne gole and then biga shar bi go shko ne men gor ko ko zo ba nyot jere den la ja news ye ko bible mi shilep ye ko the straight away la be ko be ji nyos mon gor loidi je as long as ti loidi shilep ko ci pal ga nyam so mu kon ko ka daniel shu ko bada aga tan shalat je te ga muton mi chaba nyos kon ko ngash ko no widavga okay next kono widavga kana kawon ta shagan bor so mela diodien ango me ba koren chawa e shagayan okay kangai kona kan ladial teberar gwazmuga ladial teberar yiëër leyenyam meshika lony mitaka gokshor kan lay rɛwdɛ men shiga nyaku duny chawa lay diodien e shu berar koren chawa lay mi shiga kwaj okay but da kono kulu gwej ko kanti diala tone bu kono mer gwej chana merure kongere ka ta shala ka jagwa ka John Shogaro I mean ka Daniel Shogaro bas jin jogu daro chawde chaw ka wijde en point emo edab milele ka sha kawde kene woke lat ke shegin bor kalade kene hamke ke shegin yan so goma shalat ko ne an kuwar diodien cha symbolize cha nyos ke shegin yan mun kula ta point ngo mun kula ta kalad point mo kana hamke and then chumutere chu Daniel chaloy na mako cha beto ka mi jeni wi ka bas jen jogu da bangwan ka Daniel Shogaro bas jen jogu da bangwan che balar gomne cha kuwar che be jog kaga koru bi kuwar da dien ben mi bi kwani jen kaji kaga koru ka bi kuwarin diodien ben ba min la shek in yan ka bi wimon be rash kelo so mu gi kono wa men wa chene ga tan chalar ko kwi le rɛwdɛ ki kwi ku ma rɛwdɛ la ja jogo ko ne an kuwar mamu ben bo wimon roi kelo so shi kuwar mu ben jen ko ne yezi ba roi ni gwa ma ba kula ne bom de ko ne la kor no be ben ga tam bo wimon ka be roi kaje aka bene dial ba kala chungnu ga mi jenu guji suro gwame ka ta shalal kaje chawa shagor gwamen ko an point jen alony mite ka gokshor kena widaba lot kanu kuwar babylon okay ka kawin take shigan bor kana ruame take tong daraw a kuwar mit kana Persia ka jene chaw nyot kangu jene chaw nyot kenya ku duny min take nye dan diok sode okay kamu go kona an kuwar de dien mun kule la diodien gome chaw nyot la jide shere kangu ka be jide just because to go na ka wona ka ham gome cha jog nyot ke jala a kuwar grease in ben Korean you know kejene chaw nyot la sagdal bo mit ko tunkel kamnyen ko an sagdal bo mit ko tunkel kamnyen ga jene shiring ka pedalong a shisho ga chicken penyot chaw ga chungulel chaw cha cäkdɛ romum ko to tong da romum ko lono kuwar mit kene Persia te shurre mat kelme te bu kuwar Babylon ko bo woy ken jene be bo woy kuwara okay second mi jene go jega touch Bible ka loy ga just exactly pen gantin chine ga tan chigro den lat ka je ka history you know ka jene shaw shar nyok an kuwarji Greek me jene shaw shar ko to ngode ka kwaj mitego gog down one mulot kono bomda kana was down one to lot no bomden but chana ko le joko ne ga tan chebe to was down one which are kwar down one te chew bentin chaw an bombe to ga jemi roy ga je kuwar kel
shi jalel ngoten ko charo dag into 4 provinces. Okay? So ajan ku kono logo gwamene tan chalat ke jare Bible kana tan cha be pentin gwame exactly shikro din ajan ku kono ngaj ko an Bible me be go kos ka karwai no kos ka tala kajme tarai den. Okay? So mu bi kono again gwame mu kon go a little bit further, so mu kon ko wara kon ga ta shalat ke gwame da kon ngashi no gwame ne ko ka Daniel shogo badak ka Daniel shogo badak bas jandara wud Daniel shogo badak bas Daniel shogo badak bas dich chawka min tagwish shu cäkdɛ albowa pal quick konya shang mite ga tunkel mite kam nyinke shuret ki wish mon ashi shoga piny nyot ka shu ben pe inte cäkdɛ al romasin inte ga tong dang rew menene shunga jokier ka shu ring ka cäkdɛ al roma ka bomde keleo chwajanen maga cäkdɛ al roma ka shu cäkdɛ al roma ban ka ngeny ka shuje yet ka shu tonga dang rewtul kan cäkdɛ al roma kore le long shu cäkdɛ al roma yor piny ka shuje ryop ka shu sel rami de cäkdɛ al roma kan roma kan kaje kan ka bomde shu cäkdɛ al bowa peace alami did dunde min did bomde shu tungde min did tol ka tong da ŋuan shu tong da ŋuan don gwa tong did kolot kani pek wa da ŋuan. Okay? Shaja lat kan gwa mane gata and rasdal cäkdɛ bowo mishi bana min daga tunkel kamnyin ke shawa an cäkdɛ amonu lot kani Greek kan ta ci kon lat gaje but an cäkdɛ roma min shugul ben min daga tong daro akwar nguga akwar jimit kane Persia mishi ba kan ta jibab so mnyo ne jawo ne ka ta can kwar kan ta Babylon betene ga kwar din mabiro da jej ka kwar biro da jej bungulel cha kwar din biro da jej kore bu winmon bebakan akan ikone mis jinu kwen history ka ta shi kwar dial chigro ke amen ci kumani winmon di chigro ke je to goro ka Babylon and then chibin ne te chibin korean ka bom winmon ke lew ka jimet kana ji Persia and then ne te chibro kor jimet kana ji Persia ka jingane ka ji Greek an kwar me bebijen ka ji Greek ka ngane she bakane ne shawa kane de tede kane tin shalke jirom tadano mi jinu goji de ka history lo ay karori exactly ka ta ci Bible ala ka ja mlara ja kon ko ne mo kon Bible kon jis kon palpenyo kon ta jenga menetin shalat ka kui Bible tin to ne ni jok mi shalat ka kwidan ko bete me beji bu kon jekten kete ga me bu kon penagatin diala tone chicken kon betere chicken kon be jegala to konin ken kon jeg la to kon jena. Okay, but then laying one day is the biggest concern min bu koror antir ga jalong ka gor kono ne nda kono kon ga de kon ta ngashmu gorede ko this one be jijjek ko kwi kana tagadu kada kwi kana tagadu da yar ke da alga based on ka ta ku ngwane ku galat ke je re ngwane te amugo kono ka Daniel shogo badak ka Daniel shogo badak mu kon tin the same Daniel shogo badak dan chikono kon bes di mu kon ka wa mu kon go chike Daniel shogo badak bes wal bangwan chawade ka show we linga han bajilat tin bitwo ka gwas ga
ko buguru a talk ko gwazde bas jandaro chaw ko kwisak del roma inte ko tong dangraw me shinen kene toto biken akwar media kene Persia ngeje shi bible kono shi bible balar kon ko en me shaba news ala sak del romga mete ka tong daro news gano jenbe ga benala wekel barka kwar daro but kware kulele ta ka bom ejene ku kalele nankor min kwal shol king dairies ejen kwar ma kwal shol kwar nyam chawa kasak dal bowa a kwar ji Greece tung indeed into come nyenke a kwar Greece ka tung indeed into come nyenke a kwar njol okay so kan ti chagalat kon chawa ka kui tong in chitol min chitere min chigwazde tong da ŋuan donsin chawa momo lode ni o bi kwar da ŋuan rejesh kashi bom dien bi par ko bom kwarede alright so kan di diala chalat kon ko me shi kware nyam che jen so kan kwarede den kan tede changne me shi belel kan Greece kan ba bom ko bom meta ga jene kan nyam jene kul ben ko ne ba ko be dak bu mutede ba bomde ba ko be jen so many den amende kono now which is the most important thing bana right ko kwi la in one den okay ko kwi la one den chalat ka Daniel shogo baro bas baro gwazo majindi jektno ka kwi la one den chalat ka Daniel shogo baro bas baro okay and we're going to focus so much our next topic banora ko kwide and Daniel shogo baro bas baro we're going to go on and point jan lay me a lekel me kan kamu kana moy katan de go ko ne cha shar ka jakati dial shar bi mon gome all right tan cha lay me cha shar ka je kana shar ka lony kana shar ka nyoku duñ kana shar ka kwaj kana shar ka leydi ko kent ku kon ngala go bi mon gome no cha laro ne lay me bej me dol naka ngude dol naka gweste ko lamen tegalay landit ka kamite ga miche sham mite ga la dora naga la naga ka kan lay landit ka to tawa kamite ga miche sham la ja mite miche nak la ja dubu ka shoga la ja donya ke la ja ryoba ka shoga okay so mugi kono gwamane mite ga one of the animals to dol naga ke long so lay shale mok okay mok mekane julonga yiëër man den la de o be jido ngi sugar donc then I know okay maybe malat ko gomini mok but it doesn't look like that so sugar me chalat secondly need one malarana la do la raro da mosh ke mishka jen lay mo be design bro mo ke lay be design ga ta ko ja understand ga jan den bo jen cool ne no bo chi sangna chi kan on ko wa design chara ga dinosaur tang lal ga dinosaur to ko thong ko lady ala ko kon go gome go ke normal except later kwala go ke history o don ne chite tin wal don can kulela can that description that suited but come ne je kon so that bu kon kulete but can de ala chalat ko ne gome chagalat ka chalo ni ken chagalat so mo go kon gome chawa kor mi kon ka Daniel shogo baro bas baro chawa kor titi chole in one den leninen ba nyamda rey läkädä ka wäär lay mi bej mi jak nas kadwal kajen bume along tega lej la dit tila shamani min chanak kala donye min shidos pishoga kajen tega dak mi dit kaletin sha kong nen tin sha kong nen kenyam all right so which means chalar ki Daniel alar woman ko and point jen leme take is so much different not even in one way tele shed ka take the and second let me jinu we ka John ka news show ko wal ngade mi jinu we ka news show ka wal dok
cha lay mo ne cha describe nyok but kata cha describe ko je afterwards cha describe law ne a lay ta point che ku mene dial che ga mat point law ne shere te ga tong me che ga tong lony ko shuk de che ko chung nyuk dunya cha ga shere ga kwa cha palung cha pal the description of it wan ko la lay ŋuan den then che ko lo mat ko ne jen cha kon ko lo jen cha ko lo lat kan news show ko wal de go ne en point jen ka cha lat kan news show wal baro so cha mat tin go meno ne jen te ga tong dan well ko was dan baro ka ko mene dan well kan de dial ne chaglat so mi jinu we in details ko ne di ko yo en kuma kuarga lo de no to kuarte tin tung lo de no lo de ne kuar okay so kan was dan baro to cha ko lo le tin lo kan munen ku waje mo le ko le tin all right but with further studies katab kon ura idin gaje bukon lony ken bukon ngash more and more in details but kejen gwazame ken kon ura lɛni dialtin ku kon la ngash ko ne okay and point jen lay me shawo ne malat benam lat ko point lay mo ko le langa all right so bukon kon lat bukon kon ngai ne point lay mo bukon kon ngai ne ku mo mo raje ko kwinga ga and then bukon ko lo ga lat ken all right akon shibi ka taye tega doang mut dole kan yawo da kel so chumutere doang mut dore and then dore tega kon so kon me chik ben yal me shinya doang me chek ke chek gwi chawan ta ban yawo ba no me she nyawo she no chu kon dial chik shut down and then chu kon dial chik take meeting and ta tega lay me shiben ka lay mon pe no kon jal eno gwam chirande choge shamana angoba na ladone and then chicken wore and point again and lay mo ban ngog de yin lut okay so that you mention to kuwa be brana kwaleng kan ne ben dan ban rodan bar chicken wore that's a good idea but me chicken ngai go ye chicken solution je chugo get stuck ko chicken okay kan angabulo do yan ngode and then chugo shake again so agenta historical mishat kon go ye in everything that we do go on and never conwa step by step ko at the final conclusion you konwo tede kon lo do konwo jeka kwa so goro kon ngani lony ken galeti ko ke community ko kan represent and then afterwards kon kulowa kallet kende began galat so kon ko ngajo okay me jalat ko bible ko ku magana me o be na mabato ka bana men bela ko me all right so if you just go back to the PowerPoint gwa mene shalar gwa ka Daniel shogo baro bas badak which is the next one no we're just going to continue ka Daniel shogo baro bas baro ngot consent chawokale in besh min jagnas kadwal kajen bume along take a legislandir ka tidit tila shama ni mentionak kala donyamin shidos ka shoka kajen take da midid clay tin koken tin shanen kenyam jen take a tongue down well all right just keep this one in mind jen take a tongue down well and lay mo kamin tag wish tongue ni chu tung mudong pel a tung method show pel therein ko bokule take a gwas show tongue dang diok kamrar ka tung in nyam ka en tung mo take a nyin tishit ke nyin ran katok me roi laka okay so chwa nyos Daniel gwa ko tatekongu cho take lay mi take tongue down well lay ŋuan den chaw joja la take tongue down well so mene jenu guje tongue do ko gajo tongue do how do they look like cho take tunkel mi pel radian ka cho tongue down dok shoga watch so ka tungo mene jenu ko jela guj chaw take wang sharagaran chaw ka take sok mi right laka all right so kuje mo ko kon gwa mene
ka Daniel shogaro bes jen jok with a kel chawa kama me ejen lagdu any miti gwish lo cuɔr shuru point medit nen shunga kata point mo boye ahor ariawe nyinas kajente shunga nyamdu kadwal nas ka kwish de kadwal na ka kwish de ka wide en point emo edab melele kasha kaude kena woke lat keshegen bor katedga kena hamke shagalat keshegen yan kasha shoke lat kalandit kasha petke liom kasangde molandit kasangde mamun. All right, so mugi kone enle shaw nyudala ne take a tongue down well. So mugi kone katan chala rejale ŋuan chaw tedi chawa gay na long tade chawa ke tegungu tega landit ka landit ka te langwa kula naga ka langwa kula destroy ka jene kwalo shot jene kwalo nyozungu jene kwalo nyoz kone na Nebuchadnezzar ko betagungu betako kuɔr me ben kor ko kuɔr mona ba kuɔr ŋuan dien ka petke I mean shoka chagala de la cherken gungu shetken chagala kalandit, you know. So kashalar woman kashanyo galar woman kasha shoka lat kalandit kasha petke liom kasangde mamun asang no malandit kasang no mamun. All right, mugui kone jakone tan charo de je la kuɔr from the beginning ke sugar la landit a pure government and la tele mamade but afterwards charo mat ko ne yes goro be juwen mondial ba ko la go kel ko be roy canadian te kel de den da kono ko ngai ko me an kuɔr ŋuan den meba after Babylon a kuɔr jirom but kuɔr jirom maybe can take kel me da kono ko ngai sin o kuɔr jirom maybe from the beginning be lawne ne telokos ngaskane palkane kos goyne karwai kanoro den go kuma but afterwards mesh beben chicken kuɔr chicken have been submitted back and then chicken betumna chicken betubala roi karodin la ku chwaga roi kare lo goy chi pomni chukan ko ben chwa kuɔr chwa ko kan ko kuɔr ko le the emperor and then chwa ko nonga chwa ko kam pop. So mugi kone ajene after all that time ajene ko kon go kone ne Rome men today ngochi togona shide jagala ne take a president shide jakone ne take a king but kuɔr kujala right a kuɔr roi lokot kana roi which chaga mat gokel and pop muku yene le gojala jen a kuɔr which at the same time a kuɔr lokot kulela Catholic Church kame jenu we kajen Rome gwadan shide jagala ne take a look on the daro a lokot kel which is the Rome only ne dial the Rome for the Catholic unless ramijale jen la woni jen for tourists woni jen la tourists but shide jagone ne take a look daro ajeno kwala nyozala shogland ne daro wala shokel shunga go kume meroi Rome alangu meroi Rome alawne ne telekon mangakane and then sugar the den babrum babulonu roje kwagala roi keje anga kalokot through pop, you know. Kajen kuele symbolize ko ne lokot kane roi which chaga mat gwakel la roi ka kume kel jen kule nen ko muguji shog daro la ga yedo gwakel kala kenen the same purpose alajen roi lokot kana roi kos roi lokot kana roi which chaga mat gwakel so they work together jen through the same office ajen ta chalat ta jen ta gor kos ko ne da kona understand gajen kam ngai kono gomane chalat kon ko tungode en tungon tod men chibe pelder tungon tod chibe pelder chawajen chega nyen wangran, okay, which means it's going to be a human being on kuɔr mona
but chawen ne jente go song roi laka. All right. Kele da kono kul ngajere den jene. Amida kono ngare den. Ka Daniel sugar bas jende go de kel chawa kama ma ejen lagdu. Ana meni ejen lagdu. Minti gushlo cuɔr. Shuru point mi dit nen shunga kata pointe emo boye hor ariawa nyenas kajen te shunga nyamdu kadol nas ka gweshte ka wujde en pointe mo edab milaylay so muguje gwamane a mishi kon all going there and ngai ko lotkane tan loy koridenten ko wujdaga menyam and then kawda ka shagam bormerawda and then ka shagan yan mendioden and then men chuben men kulela landit mi jin per bomd kane dab tele chabum okay landi de jan la shakuinalat ka gajamo landi de jan lat ka musmar ka jamo ko jen bum along okay ka misherom ga ganda ko kenogo ala tele milan bom no mishe pen ga dor laja tola ke laja tada ke laja madakel amugi kono ka bas jende gudi diok tawa ka ciök de sheda ka landit mishamat kamun ban mi kono kon ka Daniel sugar bas jan ŋuan tawa ka bu cuɔr in ŋuan dien ben mi bi bom shende ka landit sheda ka min la landit ŋuan dial arej ka cuɔr amo cuɔr dial tin kong tiam you see chala kon ne ta wa shar ke ka landit tawa tambu bom waje ba bom alone ne tele mi ba par ga bom ne all right mugi kona and Babylon bu mas panya ne ko ci cuɔr ko zala wi ŋuan dial ga shemu kare ngadan but bom de en cuɔr me chawa bilo bom ne jan mor la chabu shar kan bom adga chabu shar ngun aylar kala wame bana kulo tin now akabenyos kon mugi kon ta cha Quorum Kataya Tagajek. To Winmon Kalosha Kabbalah, it was the most powerful nation in the world. Okay? Charora Mojbonago Quar Truaje, Gosni Dial Tetetin. Jenokukon during the time Regi Shukras, the time Shayi Shukras Meshadabane, Angametetene, Shawatenu Quar Jerome Tin woman Mukula Herod. Kati pilot Tingandial Jerome. Meku Jews, Meku can pilot the Joko and Mua can a she shukras or she quest list. Bene Nashko and a Jin Shi Jin Sister Augustus. So Mechi pilot and Nashko, okay, Mba Guidong Baquarier, Chagajo can, Kakwadun Quajanam, Chakalakton. That was a hypocrisy. Didn't take all the power to say no or yes, but Chumuted, go protect Chagajo power. Biawo deal kaje katan shala kaje gwami so ajeno ko konen gwamene chumutere chajo ne en cuɔr en ŋuan dien bo bom shere ne kalandi shene ga melalandi la ŋuan dia la kareje en cuɔr mono bo bom shene ga jen tamo ka bo cuɔre betetin katan she gor kaje kele de den da kono kula ngai gwame jane amu kono wi kono ne en pone jen en le ŋuan dien mu kula lonu cuɔr ji rom shaw shat ko ne te ko tong da wal ka tong lor kanu cuɔr amu da wi kele lo to ko cuɔr ran wal kaje this thing bu kono gwej in a bit bu kono gwej in a bit amu lot ko sino bu kon nen amu lot kare da mono gome kenyam shano kono ka Daniel shogo barau shano kono ka Daniel shogo barau bas wal bangon kenyam shano kono ka Daniel shogo barau bas wal bangon bana lon keno jego ne jen amunyo ka jako ne te ko tongda wal kaje what is the purpose ke ngulot ka jaga jamone so kan de goro ne bana jangai ko
entire win mon at this time. So it is not by accident. Oh, she kuɔr ko zara la go bete gajen ta money no. So shinu min chidene la larko kuɔr ko ajen kam kuɔr dia raro kayen loy kasonone. Akadene shogo baro bas wol bangon chano. Kashwaje gore no basog ngash ka kui le in ŋuan din. Think about it this way. Daniel changna me lady ale kon chaganen can attention the within long. But me show ben kale ŋuan din show gore exactly ko le mo ko na mo dwal ga kitaram ko understand. Show gore ko betaga ngash mu gwa kaje. Secondly, kuɔr ko smi sheji nyos door kanguna je for purpose ko gore banang nge kaje la ngulele la ja gore ko be shar bella tin ko be rede go na me ko betaga ngash mu gwa shang bilo la na yo bilo la na ka bilo de bijek allow ngejje ka shawloy. So shawade ka shwaje gore no basongash ka kui le in ŋuan din. Min shit min taka dak ka lady altin ko kiɛn. Min dwal nas ka jet along. Min taka lesh landit ka ken ryop yeda min yen. Jen lay in la sham min shanak kala donya min shidos ka sugar. Ka goro basongash ka kui tongnika dangwal tinte wide amäni tung nder dien in shipel min shutong dang jok sojrar jentung inteke nyin kenesok muraj ni läkikä min shinega min shid dinijen katin koken ke min shid did shed katin koken. All right, so these things is something that mishi attention Daniel shoja kap ko shoja gorko nene basok bajanga kejen kwila chu banana ka baja gorko nene bajanga exactly ko angulut lemo can which are described in such a way. All right, ko kan tonga to no ko ngunlot ko tono mugo shkona mugo kona chana jamerted o an point jan lay lodo no lay lodo no kuɔr ka tonga lod ko no kuɔr mishi kon ka Daniel shoga shoga baro bas din jok bas jandaro with the jok. All right, but mu kon ka Daniel shoga baro bas din jok bas jandaro with the jok chawadi ka shuha lad lot kameme we kaga kui le in ŋuan din betaga kuɔr me betede mi ŋuan din mi bu wis mon mi ba wi moy ka betaka da ka kuɔr dia tin koken ka bu win mon dak ni kelew ka beje doin ni ke sugar ka beje dub. So mi nyos kene jawone ne en lay shaw nyos min ŋuan din nyos kene jawone ne batede ba kuɔr min ŋuan din. All right, amu kon gono ka Daniel shogo baro bas jandaro do ŋuan jaw ka kui tong ne dang well rei kuɔr meme bu kuɔr dang well reject thin ka bu kuɔr mi dong loben korean ka bu kuɔr emo ben tega da ka kuɔr te nyam ka bu kuɔr dang jok ba kuɔr dang jok wish ka jen kuɔr mo be rush ejek ka kos indeed nijen ka ba ne kos indeed nijen shush ka ba je hon ko gera gwas tima kana ngot ka ba ne kos la cäkdɛ kurun dang jok kenus. All right, so this is what makes the difference. Tanyos kon ko nene kan tonga to lot kana ngane kan tonga to no lot kana kuɔr. All right, ci bible la kon ka Daniel shoga jandaro wir ka Daniel shoga baro bas den jog jandaro wir jogo melat ka kuila ŋuan din te ka Daniel shoga baro. So chanyos kon ko
nyos kan le ŋuan den akale ŋuan den mo betede chao betagadak ketung ton be pareden chao akwa me bro de je re kwara da wala children established already ngai kone onene Rome right at that time telengu Rome right before ne tele kwarlo ko midaro da mat kanwa midaro da mat kanying loko chungu shongde. And also at that time ne take a look with ne me ba yishu me ba Peter kulo next no so ga ne de kon shung loko ko shongde a rich shungu ko shongde. Okay, but maybe door but wako ba week and a lock with bag ba week and ba we lock with bag of mat kel and woman chitede shwagorko nene ba quer wish can a quer lock with ba mat kel take a mala problem here me da kono kulo go gome lock was telling naga. All right, lock does not persecute anybody. They na la the jerk, but when it come on and they ran de janak shajan ko nga jawan ne sa gore roi no kosko ne shuana nak ngai economy titin ne ka during the time it Jesus thin so can you use to titin ga nyam me shikan gor ko shikan yeshu kristo shikan no ga no more shikan roi ne shikan ngas ka shikan la gore no more ko sha roi chawang ni sha kum shaitan ngu me shikan lat shikan yeshu kana kanan and then chicken will come kum chukume jo kulo persecute on behalf of the church ki chukume jo nak katen ngoga katen loko. All right, again she togo during the time of the dark ages mesha rui wicha me chukume ro da mat again she togo during the dark ages ne ngumela talk mishi rebel against hope ki roini diale tare loko ngula togo la jakkan nge baje la tret ko kume ju kulo nak but bu pop kulo ben ga do kay kewone ne pal ga kuidu ba dur ko kon palaga akan jeno wang gomo no baje ko wang to togolom kene diale naga kan dial chaga na in such a way chaga na kan dial men ne te chiruden la right kajen to at this time ko ngai ko ne lo ko te ga tare tukuma ga tare. But case system ko goro ba lojo gwa menu before can prosecution kan na to ke nan na ke lan na the jek ne diala le roine pos bungutere bloko ken which be grodin matkel and so that prosecution but talk again ko bloko ba we na me cha gwalom ba je la tretu kuma ba mod ba gwara pin ti lodo ne ba ne kos ba kala the jek ka so me ji to wal is going to happen the same way. But next corner, Shana Jangaja and put this point also in your mind ko Kuaran Wandian, Mekulo Lony jiɔam, Metarushka, can guard a kind of talk. Ka according to the Bible, she guard a shepherd talk, Ramabiban, member guard a baby wash anga, a yeshu Christo Bennett. Okay? Now, Mugish corner Rome, which method I know. But a Rome at that time, at the whole Europe. But Meshi was been called and a big region divided, so Chigurudin divided now allow to cocaine. But think about it this way. Why kwa we deal colonize? And we make it talk. Can we Europe can cheat that we want again? Ko was the other cooking control, cooking a lot dog again, Ramakula okay. And Pegamin better under us, Pegamin better under us, Pegamin better quida. Jen kuila neno ka United Kingdom akan the same Roman. Ji Portugal akan the same Roman. Ji Netherlands, Switzerland kan dial all this thing kan dial akan the same Euro akan European the same Roman kan dial. Okay? Many can ajen kula nen ko raman shal ka rama bor ke linglit mukola ta ko bom gaje wi mon gaje ke lew mo ko ay rama bor jen bum na jen wi mono is because ta ci kot ka kambom gaje during the reign of the fourth beast ki kuma ŋuan dien again working up to now. Many can need to go Australia to qualify need to board woman muguji taro can kuma gaje gorgo no butani kan nyam chikan gorgo ne ne te gramade de tanyam a chen chai ko la nyam lot kan nyam badmen blood gwa ga lat kan tin bom de altin kan nyingwi talaram bormit talaram shara tatin talaram dara tatin tinene to board kan
kane dial ta Australia gwa mene kwal shol ne de bor ken dial ba kan ga Europe ken ji Europe ken ji Rome de shiro din kula dak pin man ken yen mene ken ji America ken dial yen kan ga Europe ken dial ke part of the European nation te kula la ji Rome also mene ken ji Canada so ajen kula ne mi mon ga lew now drama bor ngore tane jen nyal ko bom me ko da la tet dien ngore betaten amen shankel until chi Yesu Kristo che ben be ko be tegala jen okay kaga ne da tono biti jeg bu kala da bona kaga ne da bu mutre de through bom dien because we goro because we mon we can unite again we can establish ko dungure ban ne kos ba kala de jeg ka be kan gor ko be karo den unite again skos dong de roje de woj marina all right so ajen ku kono nen gwa mane chalar kon ko kwara ngwandien bo bom be chene ko ngo katala landi la bumo gaja all right so mu ko kono chana mer lo jogo nyok chana mer lo jogo nyok ka ponyen dan ponyen shi kan ade ponyen daga ponyen dan ponyen te ke shi dan wan chana mer lo jogo ponyen daga shi dan wan so mu ko kono gwa me chawa katanja history chalat keje karon ku die wude jende wude ŋuan ken gwaye kan Yesu Kristo kan nelel akana nada cha Babylon chetede cäätdɛ eji Persia okay kata cäätdɛ eji Persia chumutere cha cuɔr chwaja nang so nete bu cuɔr bu ga nang so chumutere cuɔr kulela Cyrus ejene mukulela cuɔrji meats chumutere kan mekugale Boston mekugale Boskor chukan woja manu chukan manang all right but afterwards angu mechubutok cha cuɔr cha nyogo banga ka a cuɔr me shola Alexandra man a cuɔr Greek ejene chuwin mon choja makelew ejen choga maja many part of Africa ka north kelew ejen kula la ne la michuka Egypt tega town shola Alexandra woja mone ka ta sha kap kaje tungtere choja ku shol rode mano ka Egypt belong na it one mitong take kor mi to ngen kiyo ka ta kwa wi dial kwa colonize kaje o point jen in Egypt tiga ka Red Sea kami jini ne je ala yirin dini jana long mo kula be show re East Africa kelemen kwa la shallow river Nile and then also is connected to it jen ku yelen nen ko most of the time gosne to one ne ajen tai kumutere ajen gwa the ko la ter gre most of the time but kama ko ikone en wujenyam me kula lo no Babylon me kula la widaba kana kawon chal ke shagambor men kula la don meet media kana ji Persia and then ka kawda kana hamka tente ke shaganian me kula lo ni ji Greek chawane te chuben Korean ka ruëc kana chaw ka jirom all right but ne ngwanda kana mergo ko ne yesata ma jirom chicken ngot korga but that is a deception Roman Empire kana ne dakpin ta daga jata ngai ko na tumure cha wede ne cha wish de chwale nen chika mi tumure ne chwale nen lawane ne sharami cha wura mush ko bot mnong yelia but kan bodo mun kan liu kan nak so cha bodo ma cha jaka gwa so chumutere chu kwara ro de nyago loy and then she'll come up again maybe exercise through another power Kenyan so mugi kono woman so mugi kono goma gata chalel kajagwa so chumutere kanyo skon gata chikurudin loy kajakan kwardial
on cuɔr nyam men la Babylon all the way cuɔr ŋuan in mukule la cuɔr jiɔam tan chitake janene chana men nen gamen cuɔr shirai kozalat chana men ko ne nyok ka Daniel shoga baro bas jendok bas jandaro de diok Daniel shoga baro bas jandaro de badak bas jandaro de diok shana jamer konsin again Daniel shoga baro bas jandaro de diok shawade Daniel shoga baro bas jandaro de diok shawade kashu halat lot kamame we kaga kui la in ŋuan dien bataga cuɔr ŋuan dien wi mon ka bataga da ka cuɔr dia tin koken ka ba wi mon dak nikelew beje dwan nika shoka abeje dub kaga kui tong dang wel re cuɔr mame bu cuɔr dang wel rejesh sin ka bu cuɔr midodien loben korin kajen cuɔr mo bataga da ka cuɔr tenyam ka ba cuɔr dang diok wash kajen cuɔr mo raj ejek ka kus indeed nijen ka ba ne kus indeed nijen shush ka ba je hon ko gera gwas tima kana ngot ka ba ne kus las cäätdɛ kurun dang dok kenus amuki konen time I mentioned before already during the time of why we during the time koron kudiju de jandoko de ron kudiju de jandoko de with a badak and then chabaron chabagur koron bas dor kel with a kurbaro with a janbangan with a badak right kwarame okay but kongesh kono ko chalar ko nene le me cha with a mush kabot minong jelia kaboda mani shawa bagwanyok min bro tok ejen shawalat ka news show wal jok bas wal kel ko gwa bu wido gwa gaje shi jen bro lo je jalabu bin kwar ko bo bom ne be wala da lajen chawate go lay me do din mi bro de je mi shaka ras dal kos but te ga tong lay me ton mi shaka ras dal mi te ga tong shaka ne ga ras dal but shawara je shagungu raje shinaka lay kira shinaka shaitan okay bani jo go jeno in details but it's part of all these things we're just laying the foundation ngai kono go mane shawa and point jen lay mo take a tongue down well but take a tunkel movement korin but tung movement korin shawa but tongue down dog baka wash ka betung bo pit ala bata ga wan ka te ga somro laka ka kos shawa ka ban ne kos baka la tetka de ka baga yak shawa kurun dog mugi kono tai this period of rundo ka chala gome ko chi bible la ka ezekiel ko cha kam shang rundi bazor kel la shankel cha mijini wi go ken rundi 3.5 years mijini wi go multiply la je no ko be ju no ko rundi bazor kel wi ku dara wi jen bakel so mishine mise gome shi kwentin ka news roje ko kwi rundi jen rundi Basdor kel with kudaro de jan bakel kiraja rundo kenus is just the same time period. Chig a different time period. But kukwaro ko the goro nene ko tabi kwen ngeje bungutere bi kwen ka bi jira bible ka bi gwe and so bukwaro ko beji nyosment raida amugi kon ken widialde shiro den bada krom ne mete tinne tetinala which kel but afterwards mechi betoga ne chungutede choro badagala choro rumlela la wida wel kata choro belela la wida raw kaje chungutede chi point roman kwal roja lokko gome cho roji we cho akulo bakame and then chogulo be shun kata ji chungeje ko bu weje mo bukulo ngorten be shoro bo ngorten chungutede cha wida ndok shwaka woj and then chukulu don the pure European union
the pure European nation. Ngay kono bona ne me shigoro den da bona shigoro den no moy ke union den millet ken ke law shungu jamo ko shongda kala na mon lada kala de but shigoro den moy ke mat gwa kel mishal ke man ne ni Europe mugoy ken yingen kel let ken yingen kel ke business ni ken ogan kel e jeno ku kono lela leng mi tega mishal European Union e mat shigoro den no mat ke is just basically Roman Empire in a different name. Ke should kumaga Rome, but she can call money a short again. Come we con a gata to the Kata Chigrid divide Kaja, Amu con a woman in Shalarade. So Anglo-Saxon, again call surely England today, Munkulela United Kingdom. Okay? Frank, again we call surely Frank, Mukukon a Langajo and Michi World Cup mission on the previous World Cup pilot Change. And then Alamans, Canadian Germany at today. Okay? And then Burgundians, Kiji Switzerland, and so Visigoths, Kiji Spain, and then Sueves, Kiji Portugal, and Ostrogoths, Kiji Italy. So Vandals can horror like in a Bavarian Chaka, which allow Tankin Chaga dissolve, Bavarian Chaga dissolve, Tankin Chaga dissolve into this nation, and Tankin Chijurom Chuga withdraw no road into like a part of North African countries, Chigamati, Tunisia, and Morocco. So, Gentile Chigrodin. So, in Meshigrodin Badak, and we Meshibutok, Chawachi Donu, Widam Bakel, plus Rome, and then Chukan Kulala Widam. Chidonu Widam Borough plus Rome, then Chicken 8 nation now. So, can Dial, we can go and region Kelu Chicana come Rome, Chicana come Pope, again we can allow and a Ken Chicken Kumu, Chicken of Quarken, we can, but all the time we can popularize the most important leader in the ŋuan in Europe. Alamishan tega mechalar the kana gor ko ne bekana gor. Secondly, at the time it kon tengwamene we ku kon look the previous year ko ne teka nyame shiro ro kuli je nyame tode be me baka America ka jala winmon ko tega climate change ko goro don ne de no man de support because take a future generation is one way of deception. No Canadian we can win more, we can unite, we can regenerate it in a wall, we can restore, and then we can right such a way. Okay? The climate change, nature could mastermind along, Muguyana and Major Wimon Kelu, a pop gel Wimon Kelu. Kaganya method, they should legit, maybe Denmark is still part of Europe, so it doesn't come from anywhere else. But plan day we can own and win more long share ŋuan along kalena 24/7 chicken we okay shabeta ka own and they win more keleu reirun keleu ala jongnati jindiviro chawa de jongni any jokel de shankel de jakam garafin ajanel kane so we can almost ala kejan duobomo meda togane they jong win more they go they go they rev a little bit 20%. Ka plan el kane mi ta ko ke kala ke jeno no shanga kan kulo nong nyal ko ne de shanga ma wo yanga de tawada na ta rest shanga nong kan ko ne de belel tawada na long Sunday she shanga ma ta larga bible da na long Sunday ka Sunday mu pal ga sino ta palo ko de nyal trust me shang enjol ga job ta palo ko de nyal ko kan ko de lega kan ko za puska kan ko za bless palgani shang cause e kuji set up. In another word, shang la palgani shang ku kon lo kuji leb ni algomo ko kwar cause chakon jogode jo sho pai cho ja mer bu ke cho shang cho ja gwe ke cho pali cho gwe bu ko loy dun kan nang bien gaji zo mu chu gwa lo ne okay jakon go ko ne chikon ga da pal ga totona ten cha gore bible ga shang and baro ga job min kulela Saturday ajen shang and shukwar ko zari alaka ko da kon pal ga jaga da kon long ga jaga da kon telamida kon alat ka ka kwar ko scha gor ko te ga mida ko rodan gong nam da kare da kon pal anu kwar ko skara da mi shagun mon kan pin ni algwame through gadani Yeshu Kristo okay ajen ko kon nen gwame nem ko kona ajen ko leyen ŋuan ko lo shat ko te ga tungna wal nyos kan je kon ko ne betike barada ka kumin danwal
but kata charo da ka kumne da wal ku kon ngala pai kwana chawa chu kuma kelo berar darien chu kuma ndok chu ko nyoko watch mun kulela rom and kwala head now a pop ku kon lo okay but kelen cha ko la ka kui pong tot mo ko lo kuma rom ku kon lo mun kwala right now a pop chawa jen tung mutot chawa ka te ga wang mishik wangran chawa ka te ga tok murai laka okay these things we need to know and we have to pay careful attention goro bukon loy dan palpenya gwa ko kwidien ko goro bukon go gwit ko angular ka jaga ko te ga thong mulya angulla da mone ko kwi ngwane dial ko kwi kos mishanga jane ti wan kane ti wan kwaje gor chena wanken yen ki go dop shora mishina wanken tikan go palpen amu ko kono gwa menaka den la chogo baraw achana marwa we are almost finishing ka Daniel chogo baraw bas janaro de ŋuan tekel me de kono ko tin gwa me so chelare gwa chawa ka kwi tong ka kwi dong dang wel re kwara me bu kwar dang wel rejetin ka bu kwar mudong loben korin ka jen kwar emo betega dag ko kwar tenyam ka bu kwar dang dok woy ka jen kwar emo beraj jek ko kosin dit ni jen ka ba ne kos indi ni jen shush ka bijen hon ko gera gwas tima kana ngot ka ba ne kos las cäkdɛ kurun dang dok kenus all right now take care me dong da kono kul go mene akan kon nu ko bokku akan kon bokon to news kan kono no gwe bugi kono a win mon me cha establish kos me cha god Israel cha kam modern well me she Moses se jogo tas lokot mene me shi Yeshu Kristo me she ben ne dia la kana pal ga shang longa da kana pal ga shang longa men la shang baraw den mun kulo ne Saturday la ne dia la pal ga okay kala den kwara kos chongot ka chaga kam Moses a changna me shi Moses ka kana chaga yot pin a chiga tiap chaga nyogo be dictated again a Moses jo gora ka pin this is the thing and then ko ga lat ka sanduk mi chitat and then to dinner ba ka gor all throughout the ages nga jagan 10 commandment tell me sha geradian tell me sha shudjiden tell me sha nyogo gor kiete ga mire bitin kiete ga mu way gatin chiga remain the same way many times cha ba gore bongna many times cha ba gore bible ga okay but koron kudam diej wude jendok wude badak meshi kwar mesha bakan kware roy ke la kuma kora da jirom mesha bakan la sha ba laptet ka pobala shi pop jabe shongala akwar mo roy lokot kaje shongala akwar mo roy wit kan diala mu meshi bitwo you can shang longa chikana bager ger shang longa meshi kana bager and that time mete kwara gaje akan power no wajen pop now tele power di long but taye tega absolute power la korwen mondial gongone je kol lenga malade time mo kele choro ko korunati bazorkel wudo kudara wudo janbakel in another word la ken mene during the dark ages ko jen time cha bible cha witene na cha ne dia cha rit ko be ne dia fal chang longa ene ram cha de je ko dong de ta so mu da ngaj yan ga bajanak kenenen ban me shi gwade tege je me cha thok cha pop cha bakan akwar French cha ban maga cha nang into captivity cha wulu ko sejenda da wedien gwami and then Michigan pop do den Michigan of kwan kan bom da kana la par ko bomedan ko ci lonye nyaawa ko ndal ku ko le jaga jadwal te jen waye ku kala wo moy karoden kwar ci ne dial ci karoden nyogo mashallah en shiramu ta do le den ci kan kwar ken ci kana kan now tell lunijen bit la waga kwar me be jogo chan na malan mi ci kwar me janok and then we can work ala badrun gwaza ben ba power ba come up again but she jen bro do je la jen kula la now leni jen la ko show no ga picture but ram bro do je ko gwada mo blood tomorrow ko bu win mon be unite America jen shaw describe ko
can use sugar well dog bus well kill. But she jan America below jen boho and a win mondial beport. No. But on jako but we win mondial because unite kill. Kaboma tagaja right now. Ko ba power ba nyokalele ba ten gor popka ki len ŋuan ki Roman Empire bakalele baka nyokalele. Ejen kwalo nyos ko nene shera kalandit mishiro ramat komun lord kanene diala to wimon koran shaka je komun. Okay, so again kukono lenen gwamene kamu kono kon ka news. I think we are only left with 2 slides and we'll finish. So mu kono gwe gwamene mi kono gwe kono gwamene ka news choka wal jog baskel. Let me just put it back. I changna misha kana ro goro go. Hopefully then God will give you wisdom to read it. But our back when ka gwama back when ka printed copy tagawa. So mu gwe kono gwamene ka news choka wal jog chawedi chane mer gwe gwa ko what I want to bring into our mind jene men goro no ngare sharga dan jene ngai kono en le ŋuan dan shashar ko te ko tong na wal shashar ko ne te ko te ga lechi chi ga lej landirga kan te diala tone chaga ba nyos ene nyot kana ga Daniel but kan gwaren kana ba shop but chaga ba nyonga chaga ba nyot John ngai kono mu ko en John kana nyot le diala kono chiwo ta ba nyone je le jok ko ngai koro ko ko ne en le ŋuan ne me agent ke issue ka latkos kajen bi ne tial tin shorude ne ne kwani yishu kristo agent bi ko moy kare go kan ne jok. Okay, mu kwen kono ka news gwant chirem ne dial te chanan wal me shi go go koro ko sko brim ko bi shole ne taga joko ne leba ka metot amäni sha ne kun kidam wor kun sha na kata na kata sha na kaje ko bi te dial sha ko gore roine ko bi kan kul so go bosken Shaitan tamu get time bro exposed to full ko ba mach a jiwen mon a manage role nyal ko nene me goro da gwa kos da kan ngeje ko da de palala kos sho goro no buwin mon gwa but goro no buwin mon tan ti chen win mon ejen ta da ta role nyal. Okay, me cha ko lar ko chikane tiam krem ros dal kos kane the testimony of Jesus Christ Yeshu Kristo me cha liu liade che Shaitan che expose fully ko jen che goro mu gwa but goro no da ngok da ga yar kada ga dak lia Yeshu Kristo ejen shi ngotede ejen shi jagrol nel da chilogen ko wrong completely ko en Shaitan mo chogul goro mu gwa but tan che win mon chalat keje ejen ta da ron nel da lat keje. Okay, so ka te diala kwala la ko la de nyinka lede ka ko guje no don ne sha moy ko bombe be nyinga bagalat keje but in another word cha kamne je tam ko ro expose ke je mor ko belat ketin dial tin jeg ba ko lo gwej na instead of lel kwaro ko be jonga na Shaitan te ne stene de ne tin wan gwej no don ko accuse ni Shaitan but sha kamje no ne belat to ko gwadien ko balat Shaitan tin jeg ba ko ngat ko gwadien amu kon ko bog news shogo wal jog mu kon ko news shogo wal jog shawade ka shwanyang shong rɛlɛ da sok baar lay mi parar baar ajen sainde to ka shwa lay nen kanya raar baar ka te ka tong dang wel ka te ka was dang baro ka te ka kumne kwara dang wel wishnike ka wasnike te ka shot mu kuskus ka shedle in chanen ka kwaj shet shoga ka shok nyakuduny ka shet tokde ka tok lony chunyang ja kam bom de kana kom kwara de ka long medit ka wish ka rish ka wi de kel sheda kami te ka bod mishijanak ka sha bode in nong yalia jaka gwa ka shu jiwen mon dial gash kale ka shu gaje gor shu gale shu ken nyang pal
ko chalwang da kam lay. Now, take something that we have to understand here a little bit. Mugui kore da kata chalat ka jagwame ne tewal mishiran ben ko ne mishi wajama ben ko bu wajama be kap korka ba ngwane dial ba kwara be mai mela tok jane misha kwara ma chana cha lo je wede la pone jane ngwamo kadan ba kwara belel ba continue bitai ta wajama kene kumre ja set up je la goje ne ta lat keke and then be kumre be ba latin ten che gor ba ko woj and then men ten be continue kaje. Okay, ajen ku kono ne ko ne ele ŋuan den kano shadala lony karode kano shadalangu but description de kan Nyuuth kan Daniel explain ko kon but me sha ba Nyuuth John tina ba Nyuuth ta gaje. Okay, ko mu ko kono gwamene jen chawode chawte ko tok lony ke shuk te shung nyuk duinga ke char point ko point quite. All right, jen chawte ko was down well ke kumene kan tong down well te ko komene ken down well bana. So this is a bit of description whereby odi ku ben okay mi jinu tour je di toglo ndi latin di shung nyuk tuinga latin and then they jinong at least the better picture they jinos tanta keje a little bit but kele de kono kula ngai kejen kui la ŋuan den cha kula balat gwa mene men chalar me kenyam chawede chawa ne jen ti wida ka bod munong je lea but kan wori mo kan gwa cha wija cha bod mo ne cha ja gwa kata ta geje cha waji win mon cha ga ina korala ene dor mi lede la ngwa kene je kor ene dor mi lede la ngwa kene je kor la tele mi la ji win mon mi joga je ne no this one is wrong. Okay, but calendar den cha kula lar kon cha ne dial jogo ne jen pal ko mu cha shetan cha ja pal ko kuide kode ko shi shetan ja kam komde shi shetan kam komde ke she kam bomde ke lew and then katan kwa jalo gor gaje nyinga diala lede katan gor gaje cha pal point de but pal gane ram kam nyungu kam je kom gane bomde ke lew so mu ku kono lugo ko ne en point jen an kwara ŋuan den men kulela rome kuikot meji tunga tod me kulo barar wide tunga todomo cha ko symbolize ne quorum excuse me ko symbolize no quorum me cha ba kampop right pop right now mler bible ne je kon ko ne en pop me nyuro gwamo te wi kom on kom me nyuro teno she kom de anga o kom shetan ka ru gaje kom shetan yinga dial no cha ta ram chu ngai ne yi ngunu mo jaga ajen ku ina lenen ko me cha shang longo me cha ger to win mon ke lew tolten mu guje the majority of the Christian now today palgan ga Sunday mo palgan shetan ga cha pal ko de tinyal ga dong bloy de ga ta ko ngu chalar shetan Sunday palgan shetan ga ko guje ro ne pal ni shang ga shol ni shodi shu kraso. Listen, Jesus chalar kon o ne shang waben chiga ne dial shola kwar bo shan kwar ko snel en rame la roy gwara tinyal mission shol Yeshu Kristo right now kan wat ko sigo gur katan ta gore bible ga sigo gur go gosken irun bi Yeshu Kristo be jogo wero do kuda ko men lade ne let shaitan ko men en ken mu guje ga goma ne ken en pop nyuro gomo rojani shanga shodi Yeshu Kristo but mental ray loy de kan men lade chalen ko suka lade ne ram kam je komaga ajen ku nen ko jogo ne dial ko bia pal ga sande ajen ci jogo ne bia gwam ta gor ga sande ga shera la ri da ji jogo men ta gore bible bina pal ko mu bina pal ga a shang longo men kula la shang baroden but ci can confess themselves ko ne pop take a long kuma nyo the long na men ci nyosna o ci shang longo ci ger ka shang baroden ci no ga shang njol ka ci ne dial ci ko tolten a ciga wangen en shang no dara na leje ka ngu ci kor ko zalar ko shang longa ngoy kan je kor and then everybody
Change of lot convo, and on in me have a convo, quenico, and pointed in sugar, shower take a guard, catillere, to lend me let can. Nakon and lair, Ray Bible, Loduno, cha quercus, cha bain pin, cha cus to cook cha gopal, Narino cus guine. So enemy shall cus. Michiro Bong Namle, she lair shillet, whether a gin wood or a gin ship. Kajan Kukon and Co. and Poinajan man later indeed Mukulela Catholic Church of all Munku win mon Galukujala Yar, Mukurino was Kunala Basre, Rhino was Kobat Jabalat, a genenung, Obashang Bajapal, a genung Benapal Shang Longa, Benapal Shang Jol, a genung and Ba Kusticha test Bagapal Railwakos, a Changchitana the letter physically, Nate one Lara Kobe cross to kill Jesus people per point dwello. Generally, we go cross and Jesus still up, cross no conchaga yana langa dene, to turn a pal cus no guine. Tanda to the locus, a tie to loco tie ya pinga. Lot can duel, ba moiga waven ba record ba quentin, that's it. The diala parkathon no money to parkathon in dial, all these things are idolatry. But Shaitan, Mukanian and I, la wokamodology one, let them one and co, let them quidgy, she Bible shija by pin. Mende you could knows boy and then choose Jen will learn Bukorodian. And this is very risky. Mijiram Kel can take a Dungran Kroad and you market a mar de lemnije. Mijiram Palga Sunday, Naja Janga the Coscoloid to Kelly, Kogurno Bukorokos Villarega Coloid to Kelly, Menere Lenukudia, but Kel and Tor Ken and Nijak Guru Motkos. Quenga and Dialon Motkos down one. Michilla the Guare dinner. Goro and Neville let go. Me palanukus goine. Palpalkus no goine palukus and Guara Roda. Mijiramala Roda Gungo and take a mirror pale, take a pam chat to la Rudin of Gungiam den. Palenia Walla, Gunoro Dunyam Cosnial Gomik shoot Jesus. Mijirami Chipal Kashang Lomita Gore Bible Gome. I'm telling you the truth, and this is the truth. I'm a human like you, but Raja Katan Chagore Bible Gome. Mijira mapal ka shang mododien shang chi Yeshu Kristo shaben shang cha ngodial ni cha ka pasko ne tara mu pal nyok shang en jol shang baro den ne del bu pal shang longa shang wa the mark of the biz wa to ko mu kwa ja pass wa order ko wa goto ko ngodo pal ka shang en jol da marke nyimar do raja shala de betim ko shang wa Yeshu Kristo mu waben ben nong ne shar du gwa beji jogo take roja mashallah du go ma shileng ba shilo ko ne bi gor ano ne bilyang dor ko bilok ejen nong yo ne shibukan ko shawal yang rai nong kan chaje la dor kam to Bible to tew bi jisu okay chalat kon ko ne kuaran wandien tung tot min kulela kom po Mentuga song me right karan kukuzakus tawo kom money a shaitan kamaje shekus kamaje a gentle diala lat katinone tell me jigare Bible Canadian katikwala naga opposite to the Bible tin diala lat Canadian tell me lat kamu tell me jigare Bible but taken out of the Bible tell a Bible mishelar palo kus goine tell a Bible mishelar ne palaga shangjol tell a Bible mishelar ko ne garsha kan diala lat tell a Bible mishelar ko ne Menene shilu palaka telaga kan dialachne okay tela Bible mishelar ne palashanga tanyal Bible chawa and kwaro kos karwado me kam yarara Egypt charodu mu ko kos medodien be palne an krada okay kamala jako and kwaro kos medit mitega dilwa kiegate mitega tiel she tiel ko dongo ne she jealous mitega mide compare ga jealousy to kon bi mon gome jiran mi mon gome mi jin jealous ke tiga diloy kan tie mi chiro mat kan tiel kel la trade ga selfishness but tiel ki diloy jin to kus a tiel noga mo guje no ne ramo mone instead of gomo mu gomo brek bejek achu gomo abogwa men ko jen gomo ne but Paul point and mal baby Jackson on it. Ko kwar ko che gor by all men ko ne ga dial tin shak.
take ramada wo Michael Lucifer kel she gor by all men ko ne diala shaga take ramada wo Mike shaitan kel no men biji no ngo bu Mike shaitan kel o shi loko bi Yesu Kristo bi gor ka bitin cha gore Bible ko bu gor ajen biji kulu jako ne bu Mike ko Yesu Kristo dong sig ni shang sig loid ki yere Yesu Kristo shola jini shang ko bere dumnuga but she gor ko ne shi ko bu gor irun tal ram bebel cha lara joy re roinu kosko de ba kon la de bu shumnu pengnu wa de wandang wan diala ba ka ling ne dial ki jisken abrana ngaji te ga Yesu Kristo mi chilu ko kuide ne dia ka kante ga ben ka je ka win mo na mun ba dak and then kante ga bugul ashira maror mo ni ga choice so chalari charle shoja mo so song mo right ne laka kan te diala de bukon ho discover in details mo kon wote de bukon go discover in details ka next topic gwa bukon right lum ka kwila ngwan de me okay bezin joga de kon kwen bezin daro din joga de kon kwen taken the news shoga wal mo taken the news shoga warau kana news shoga wal baraw bezin daro din joga de kon kwen bezin daro din joga de kon kwen minyam news shoga warau so minyam news shoga warau baskel chawadin shik kana nyam yiëër midid ngay kono re roino kos shik ngolo demo shik lo deno lokos okay but bana merbi ko ne en lokos amu shawolat ko kwide me so en shik ko describe go mer ko news shogo waro news kan shigan go ko te go mandaro okay te go mandaro to chalat go me shigan go chalat ko news shogo waro and then shigan do tien chawalat ko news shogo wal baro so amu ko le nongo ne bika taka daga kan nong shiga mako ne bagwa ka shiga do den bejek janen gwame so me tin gwame ne kan news shogo waro bas kel yo kashu news migay nas George nyal tega shig mi shiro roin ka shang kate pai shong naga kate wisde ka kum shir dan walraw jen rude kashu wiya kamash daba kene bech show kene bech show gada kashu news dodien so gwamnati sha news shin mugoro badap but shig ma shawo sharon ga shang mijin we ka the original Hebrew translation where it describe kaje so shiga mo kana ronga shang batan ta gaje wonene tan chalat kaje law shiga mutai shunga but boy shang chiga tal shang la le bagaje bu boy de bo be kula mer ka tal shang la kanya gaje ajin tan cha shat kaje la shiga mo te gwan shunga then to boy shang che kula mer and then to point to kula joy ajin tan cha describe kaje mijini we ka all the words are used for concordance la te shunga shiga mo to boy shang to kula mer but gwamene cha gwame cha lat ko ne cha roinga shang la cha miti shang tere all right so gwamene en shiganyam chawade chawa enjente gamu chawa cha roinga shang kete gamu rude kete ga mash daba gada ngai ko ne shigamene is what is a symbol of good church ke lo ko zangwa ko shang boy win mon shang an ku win mon le nong boy amu shang an ku win mon le nong boy cha shat ke Yesu Kristo me chi ben wi mon ka shara shola ne han boy wa okay which mean an shiga shaw shan mu kule la lo ko ajen lo ko Yesu Kristo min shung gwa kala dan yinga but take kel mi shaw nyo gome chaw shiga mon chaw cha shat kamu cha shat allow rude ka wäär ka mai daba gatka okay ngai kone Yesu Kristo me cha nong wi mon gome be ko babalano right one so ka bene be ga yishang me cha da wi mon gome tawa dab kaje the purpose dab kaje ko ka kwi right kos
ko ba lokos bebe sera ba gwa akabe latka dial ba ga ba nyozna gwa de mitega mishna bathin but mesh shego mun mesh John mesh a little bit so to ga news mir dien mishu pel after that you know mukone ga news shogo wara bas dok cho ka shu news do dien joy nyal tega nyang mi dwal tega nyang mi lwal midit mitega was dang baro ka tongwal ke komene kwara dang baro wasnike kashu jwele pek shere indiodien nyal rol kayura ka piny wimon kashu nyang shong nyam shek inshi tyak kadap ko bagada woroi now mishagui kata chalar ke jagan mar kan nyamare this thing wrong along ko mishang chuko goi ni je so kelen chalat gome chawo and point jen nyang mulwal but description chawla point a description la en ŋuan dien min chakula wede min chakula wenene min te tungun to de chuben min tongun to de chakula wenene and point jen kom cha kame o kom shaitan so en lein cha shat ko nene tega tong down well ke kom nambaro ke wi dambaro again the same way cha shaitan cha shat ke je mulat ke minyos ne jana ho en kom de ken shaitan tiken care jalla de kel talamu den ladene ten gor shaitan ga completely okay but kala de den da kono kul ngai gome cha wenene en point jen nyangamo cha goro point de shek bar cha shong ko goro en gada kwala da boyo mu ada ba sunas cha da ka goro da kap kada roy all right kala da kono kul ngai gome Yesu Kristo me dab ke jene kwar ŋuan dien mo kwal describe ko nene a kwar jirom e jene chi wimon kelo shekap amäni ken ji Jews gwa ete Herod tegumu Herod a kwar jirom Yesu Kristo me chaja dab me chineti pel me shigaben mo ko kono ko ne Matthew me chineti pel dan dok shigaben ko da kan bugul kendam chikan kono ka Herod chikan wo kon benene ko ne be wadu den le korodin kon a report ko quarantine ko go korodin ka kane dit bona so chikan wo kon chine share cha lat ka Bible me cha la re ruwainu ko ne share mo yeno nen bagat badap kon benene ko bene kwar mo bene gada mo bene bin pal me share daling ko te ga gan mi cha dap ne dial Pharisees can scribe can dial Jews can dial chogo shol chogo jogo be Allah de jana me cha gordi re roin kun ko kwar mo badam no ka badabdi me cha la de penaloy ko she gor ko ne dong goro be plan be yar ci shetan taw loy de ko goro rong de da let ka kare Herod ci ne de pel jog wiya biya jaw pal kay yo mi sha jaw jog biya balara ko menen de pal ko goro mi cha ko wa da garam da ku next straight away and then they could feel it check kum the cherala me ci shetan la loy de la de ne loy de ko ne okay garam mi shi ku nagdi ku remain la kwar forever and then check we ko okay she gor ko da ta garam den da kwar nan and then ci plan mo but kan kwar ko zara la ko ne bo ka jen gwaza mo ko kan gwaza kan ne shu gwaye belu ga Yesu Kristo of course Yesu be ko belu we mon but kan shetan understand at that point ko baran kul non kan tega but ko kan gwaze bu kwar la ko ne da to ga kan ben chu kus cha right ka kan jag cha jag de she jag cha ga jog yen mi sha tok chwalo ka Herod awoni yen muga awoni yen dubdun ka ga jen wara mo chungute de chwa Joseph chwa jog ja ko kanagat jano yana ka Egypt amäni mi chungute de ta joko bel jog me chi Herod ngai ko ne ja trick che order che top kelo ko kuji ja ga how does it look like che de ni ga dial ene gadmita under 2 years 2 years ba pen kelo che wona ga ka kan dial ko guje wodon ne ba Yesu Kristo ba mam tin rede kenene ajen kwalo shat ko ne point jen nyang me kul shongala Herod che gor ko da Yesu Kristo da nak da ga da mon ne ga gwaye cha dab ka da ruëc da nak but chungute de
chawe cha shigo mun chwaga kan chwaja nang nhial of course ka chwa shigo mun chwaja nang gwa mun daro do partin me deo ngostin and mi jinu gojeje chaw penaga the same run to 1260 years cha ko la teku kumurong me ko let karelo ko me ko ne dial ko la de jektin ala chaga gera men shanglonga chaga gera men calendar on kwal goden tok padro den paitaro to ko paikel ko ne la dis ko ne la celebrate in shangate ga December January cha New Year no the dial de gatin nong lega mu jira mu ku New Year ku je celebrate chiro do mat katan lat ka lay Quarkus gorno mitega mitit kona katega milet kona tit based on the calendar that shagore Bible go kwam shanglonga bukona tit niga shanglonga ni nambaro shangbaro de shagore Bible mukula Saturday painkel goro da kona tit tindiala chala rede goro da kon tok niga paido ko wona kamo paido kana dar pai awona ga pai ŋuan so ajen ku kono la gwej go men ko tumune ta point ajen nyang me cha sha tungu ta description ne cha sha na kan ajen leyen ŋuan dien min te ko tongda wel ka te ngu angu ko la sha da lam do am der ka je is because any color me der ka lo de neriem shaitan be ko luinat anangnat is destroyed shaitan ta be ko te go mu go mu bala shaitan benejen ko bana banaka bana bulu kaba ŋuan dial ci cuɔr kos kala kos tiken baka bayar okay so kuma gui kono gwame ne a chanyo galar gwame ne ka news shoka walbaro mun kule la the goodien and I thank God so much nyimara makeda mar ko she together that patient ko she kon topic mu kon finish kel a chana jamar kon chawo ka shua nang da doar ke ye e John right kashwa nang da doar kiye kashwa shik nen nyure jole milwal michithyang kishod to kuskus kate ka was dang baro kana tong dang wel kanyen nen and point again shik a chalo nyod golga chaw nyod la nyure nuka nyure wille mitaka tong dang baro mitaka tong dang wel kate ka was dang baro okay kango mi ta sharinin chawo kum min jok chawo te kangu chawo te ke tong dang wel mun kule la kum jirom kana was kate go tunkel mi chibrat ba te kel da kon kulo gum chawo an kum an tungon tot chawo kom nyuruthin chawo akom muga akom shaitan ka shaitan chala be describe go me ko cha kon jok news choko wero chawo and point again and lay and young did there and young did a walamone, Medaka tonga well, Kawas Dambaro, Chawa Tumulen, Chawa to share to peg in Jordan Chaka your piny wimon from Rolnel. Angacha your piny the peg quality, peg and Jordan Rolnel, and then Lucifer, Muncook on the Chola Shaitan. Lucifer may your get a penny, tie your piny the peg jawne, the peg and Jordan, Ka Jarolnel dial Teshuben. Ajen kwala shakon ko chakon kam description ko ne point ajen shaitan kajen shaitan e cha yor penol kajen balum nyos kon go men ko en point ajen shugun kule la lwa ko anguchi togo go me chawo point ajen shugun kule la lwa ko chawo che benaler kata che benaler kaje go be nyuro tin mun kule la kom shaitan chabo nyodo lawo ne ajen jok shaitan nyuro tin lawo ten dialan nang shaitan eno gos diala wutin chejal nyurijen jode and then ku shaitan la jal ku shaitan la nang wama ala ko enjoy no la den ten god shaitan ejen ko la news show wal baro bas do goma ka sho hanang da doar kiye ka sho shingnen nyure jole mulwal michithyang ki shod kuskus nesh ko ne le mon talarde tawa ne ti wida ki shon mu kuskus kia raja kadungu raja ke roiniti gai hana ke kwekos kate ka was dang baro kana tong dang well the same description okay and shake take a bi miteri take a bi mimer kana bi milwal ka sharo pik ke damne
kene gui tinyin go ka dong ne ka kabe liɛr daba mithyang ka ŋuan kene jiök lera. This is the problem. Liɛr mentarede mun kwalamas all the kwang diala kwalamas kune diala yonko nene instead of binajala straight ba right ko bakala ko gotken tawe in shigan kulela bin kulela lokot, which is representing that jan lokot kwale men kwale describing sha kambomen kwale right a tungun tot is none other than moon. She dem a jagala lokot med den golga a jan lokot kwale right a tungun tot mun kulela lokot jiɔam min ku ngini dial jagu kale la berede mun kwana la joko nene den apal ga shang mishajen pashang longa kapal ga tin dial cha tet kacha won to the extent ko pop jogo na bana jika the next lesson ko pop throughout the time lar carodian ko nene one of the student could kudo shola rodo nene jen ye kristo we mon gwame jen ku yen lela nen ko Michigan lo ko gomi en lo ko Catholic mutin ngaja rel lo ko Catholic tega ne ti chilo ken kam ko gor ko kan kwaro ko kan la daga but kan wanken kan galep kan gan ngai ko ne mo gon ka roden yam de shaitan ngai kan no gon kan roden yam ko zet nyal gomi jen ku yen lela nen ko le kan wo brand pop ki priest ma cha kamo blo ko mo kap brand kulo jog hancha na melel tiang Paliaka, and then Sholkane Palaka duere Branwo, but duer Kudial and Gujishila, the Jack Bukola Ramakulela, Prinsky father, and then became Olele, Biojok, but Shibai Chakon one call Palaka duere Karade, Beka Yishu Kraso. Kashi Yishu Kraso con Joga, Chuar and Sholo Guar, Cholanum, Guar Kotian Kugurun Keltania. In a spiritual way, Michel Ranu Guardin, Kio Guar. Shawa no manisha gwa but gur shi dap di sholo gur but ramadin mu sholo jaguar just ko kui ko nene ko kui roi no pos kano kui yega ko dong bro kulen how this thing is blasphemy ejen ku kan lela shol guar ameral goide ro bible ngo me chalat ne chawo me palien la bawade la bawya guar ametnyal ashudu lotka shio guar ametgoromo shio guar amen la pop she gwara menteri kakana na jogo pala ke Mary no ken diala tone ken jeg diala cha kula lar ko ne ka ken kwang diala kula tere lir gade tin jeg tin ko na la non ko ba ler bala ko ba koro ko sen chuñ mon ga le she shak ba bañ ben ba political ken okay so wodi ka bas di goma ka sha shoot mi sha lode ngash gor nyam kane Wei Babylon, indeed, man lere can ŋuan with mon. Can you know? That should gornyam kane. In another word in his brain, Mukone del koyalana. Chawe, chagoro Babylon indeed man lere. Can ŋuan you with mon dia. Brothers and sisters. Nyamara kan gan mara dia lui mon. De limniji. Bible an chagore ide. Cuɔr kus chakon kam enough evidence komi chukon kwen ka chukon tenderede chukon ngash ka chukon gor chidama badni mar chidama bible mamu guru ne mentarede mentagorede telemi de jim pan pen kantega ko point jana bible telarama bad bible chawa a boy lamber shong no kon ka boy dob dan mu kon gore jaw kon dal gamen chalar chukon bu mishe gaga but Shaidan Gaga, La Tua call me Chukon Bible Chukon Quen, and then Chukoran Pulumo can you contact Kokian Wokon the Lathini years, I think, the manager loaded. This is where the problem comes. Okay? Kane dial, Tentare Nedial, and a Ramupal Sunday, Mijini Theajica, a Mupal Gajiga Sunday, Chede Jogunene, Ishang Barodin, Isanday and Shang Barodin, Chede Jogono, but Deji Joko Nene, Palnaga Sunday ko Nene, she issue Cresoro Jakaja. When a woman ta gorthan in Yamar Kenamar, Con and a shang she issue Cresuro the Jay, Shang Long Baba and Pin now Shang the Din. Bible Chalare Ruai Jesus Chalar Con a Chang win more than Macan Nelbago. So Rhino cos diala the telekel may be generated unless Chakon fulfill. Okay?
kashi kuwaru kos chalarba kadit sugar janbada gudu bangwan bas jando gudu ŋuan chawa han kuwaru kos gubda man ya pingaran chana betol kaman dia tindiala chibrar thoda tela mabada gradin everything tindiala chi kuwaru kos kamran kama karana lao tela editing mugor but kantega ko kantega bijik ko shloid shi lat ko kuwaru kos ko ajin bijing ngejala jen Kantega bije ko chiloy de la kuarakus ko jen bijing ngejala jen katin dial chen gor biko gor ko gosken a chamuji shukar so benurun ke gwate nyam gwan kata chalar ke je ke hebrew ko to kon ko gop mishung nyam kos gwami kacha pass through all the things that ku kon ko tent be de kon ngajek chi yi shukar so che jibe mu jay nyam gwan ko bu gwan ti je kana menga Belare ne mejen lare mungwa man ta ban pin ko ben yanga bogolo la ko gosken ko guro roina ka shiga man talat ke but time mi jirami choro du yeshu kristo ka bi yeshu kristo ba jo ko tan ladi chikaten chaladji bugone jo karama ma mishire de michi lo jone angana me be jo karama me rami chalane mangor gwadin that's why jen tan yanga tan lo jo ko guru ne raman kule la gwanter ngai kono gan mar kenya mare shaitan la bege jiga bible me cheben ge yeshu kristo ko goro be bon cheben ge yeshu jogo jawo ne yororo penyi ja wi lwaga me ko sha gor ko kwaro ko be jaga dial ba ke jako achang ne shur shida munyat cha gor ko sam 91 cha gor ko dit shuga jen bangwan wude kel of course cha gor na la tok but gor no they yeshu ro prove la tok ko ne karwaino ko the tinigo tok ke da bom da nyo shaitan which is liak gor shaitan o dai yeshu kristo ro da liak at that time but yeshu kristo ngai ne jako ne liak chagwa ko lokoze and then che job no it cannot work like that ko sha gor shi ko ko shido kante ga da mar ke ni mar beje ko mi roino ko zati ko kwen wi ko ko sujellem ko be nyo sok ko wi gora ka katin talat gurni yeshu kristo achu gurni mi shange jaran shang longom ka beje ka gwade tin ta gore de ka be kan ko gosken achang la pal ko rakele yen pal laro chi ko ko je ban penyuro ne ngo kan yen pal ne danwol ko chaw go mate ne daro ke dan dok tukan tin ko ko ste kelaga lok dialo ko no lebu cha ya penyanta irun china mu paltan ka tai china pare lu kuzni karunti kiskel karunti basdor kelu den ude kudaro den bakel waye china pare reilu ne lane te goro ra ko pal kan la pal kan tar pam ne gana tarjen bina pal ga sun that way agent chien sign ko kunne during the lockdown me cha wete ga joy me kam na cha ga ga dal manu lu kun agent tai den la ti lo ko la gor ni police but to okay it's going to be worse but me ken shugo ken ga real kata ba very hard for you tomorrow kam mi jira mu gujo ne ingod go da bro de ke shang longa ga je pal ga shang longa te ga nyimu du ngodi gor lo duka go da wore go benurun shiro bilongo ne ne je de choko pe ko me ken la dai la ka nu bu sharo ne mena pala san ne tara mu ko bo da tel je ke to ga ta ga da ta me chabban ko bo pal ga shang longa chi ŋuan dal chi go do of course ko shaitan tanetin tele problem ga tele mu gora ga shaitan tanijan kanetin lat ko zaka ku goda mi jira malen nyungu tele problem mi tagaji everything is going good okay no wang shaitan ken ne mut ken ro no shaitan ko goro no bu ko ko sbila daga ko loju kelew ka sharo kelew ke tedu kelew ko bomdu kelew kan long kelew as soon as shaitan ngajo chi that step shinang immediately la ro da to ko ba gon terga so kan diala de kan da kon shot akan diala da kon roi ko kwidian tomorrow bana ba roi especially more ko kwila ngwandien kan ten dial tin cha ko lat ko ko do badidi me cha lat ko te ga shun kut kama cha ko lat ko te ga shun cha gornyam da magay na ma sha lo da shangai ka cha gor babylon ndi man lere me dit ke lere mo kan mo ko diala ba kon bu ka gwa da rawda de tini ji nyumar ken da mar
mitega mekene long ke mekan shop wo kone bu korokos baje nyosje warga mu kone more bu korokos baje boss ka baje nyos mekan shop ko roini dialar cha go tuk chu korokos cha kon shore lergade metode shalinga ba kamye metode shiena linga bi share ganai. And so at the end of it katabu kon shongaje lip kono koran irun shibu poini kon ko bana rodano tatar pamne Brown kon ko shukwara ni Yesu Kristo chago bana last go ba kon bana ngwadan lip kon kalat kwara ko zame she gorko bloy ju kala ka shangwa goro bigag bipal bitiel bipal binyera bipal mi jiramatal pala goro pala na from today ko mu wakana china pala a chan cholo ko ni Yesu Kristo 24/7 cha gore roino ko sko ne ramu kana charamin chadaman cha palaga cha duer ga shaga bu palaga mu kana cha duer ga shaga palaga gombe busin chiburol nal ga duer bu god majin talpek goro ko kan dai ye ka damu ngon cha lar ka galatia kwenga ka ko practice in your life mitega mu gji talare den ti ko sko bela lloyd ka shangwa kan shang point ya la sha gor ka jen galatia bona mitega mu gji la tagaji goro ho wojere idu. It is the time ko brodo relaga, it is time ko nene bi doru bi relaga, a time ko nene bi family du bi relaga, ko biga ngeke dop kos, ka biga latke. Bu kwaro kos beje loksen. Enemy shi to ko belad ni shanga dop kos lu kwaro kos la jallo gasen. Wow ku goide wo ko mere benarore. Bana me met shaitan. Achi wunu kon ko shugo win mon. Ta bi ne kon ataka ga ar ataka mu ataka da ka tan ladji win mon bi ni ken gaje ta roy kon gaje ataka da ka ta roy ka ji win mon mis ga kon ataka da ka mis ka ji win mon ten mas kon ga akata ga da ka ten mas ka ji win mon everything ka most of the time lamne alla dinara gwa ko ne bi Yesu Kristo bi nyosko bi jina boy rena ka ta ci Yesu Kristo cha boy Shaitan chaloy de kungain mor jero ko moy gane ŋuan la de karedian mene re lo ko te gane ti jero moy ke ti ci bere lo ko la ka jong nyepe guje a pastor guje elder guje deacon guje a good preacher but reide be ko bana ba merar e jong nyepe ban mu te ga bible me wuje ukon ko wuje ugwe katen diala shala reide bugala loydu bi ngi ka dayga kabinge keten diala la de ko bi ngai ko ramame shiengade Yesu Kristo chawene ne taramda jal ko dub daraw taramda kwar daraw da kala daga mugorno bu kwar ko bi la daga lanne ka ko loyu kellew shule ko nyingwa mugorno bu blano ga lanne ja ka ko loyu kellew shule ko nyingkos bari la de jawone ne tika wala ke tika buñ mon wala ke tika ko wala it doesn't work like that. So the market nyamare alekte kusko chokon come time ma wala kalekte kusko chokon boss re wayne ka kagin gos diala bu kwara kus ye boss re nyinu kun dial be moy kamal ka be moy ka ngash wane de boss dial kamu loy do lat ko ne goro bi shan kwara kus bi ngash loy do kele ko du ko biga goro ka biga lel cha gor ka aiza ko goro kwar gwadon biaji Jackson shale je gwadon ngode tesin aram gon nyona paldu ka baka kuska beje palaga wani ti chagalat kon bel kon diskon we kono don te gwas merdin nyam jiran kuji wona ne run don shibi bagona biti jeg bugala da gwa ibaro da ridurun karun kuji je angubu toksana shanga ci kwar ko za kamje ajen shang wala ga karada tele manga je ku kirun ga ku kwar ko zbete kel go kon bosre wayne ga dial ci kon ngala do mitega mekan kono martin bu kwar kon chokten ko kwar bana pal ko koy loy kos ka bo kon ka bete kel go kon re ngwana ga dial chana pal chana ci kon yel tin bana pal
Gwaram gon shungni kus Abraham kus Isaac kus Jacob. Alia buka jijin kuara kus Miral Goidoro. I showed a point in Shang Wadi Rador Dial, Kojin kuara kus Mronga Liakulus point. Ajin kus Mugalong with a nook. Ajin kus mit a quite loy. Kunduk du Karan and a Paloga Garan Guadin Telepek. Ajin kuara kus Vicharan Pine Guadin. As she got any issue, Chris, she Jacob Blue queer. Quilla no Matede Guadin. Guadin Shaka Benem Lugasaga me. Shaka Jangai question in Chico Quay, Shanka never exactly call Bugadu Ben Gashanga me. Guadin Katen Dial, Chalare, wine, Kuko, move into 2 and Bien and Niceco and Nash Winmon the Tago. Tane quite loyal Guadin, Mite Gadum, Mishi Shoda Gor, Raybok Tega, Gomo Ramos, Guadin were Canonia. Committee a guard could teach Binongre boy, Guadin, chicken boys, come with chicken and knock, Kachikan and let Guade, Guadin left Sharkin. Shetana Kumwankan of Guadin join their archishot Jesus. Bosnere wine could yell, young Nekobne Pisk and ŋuan to Guadin, Paladir Coca Langne Cream Yeshu, Carasso, Kumnek Boy. Tiji Guadin, Mute Galergadu, Lergadu. Mutere wine of Kala de Giga Kate Kajong Kajokaje. Tiji quite loyal to shoot Jesus Guadin, none of Guadin Lerdo. Dial got teach. Ne dial to Nate Kelga Sagam Guadin, Book Post, Kabaka Boss. Kabukamuika Paul Point, the other thing should get in the Yeshu Christomalaquara. Amen. Apos Quarani Yeshu Christu to Condia, Delimini Mark Damar, maybe Nadial, Chicken Nadial video major because Mitika. Come share on my friend Facebook don't share with but they let me go video no wish ko share ka masnugo kan nye mana kon ganda mana kon dial ko daran lauto gelyang kaje ka bu kon je ganyok ko gozi ko ko zaralaga rɛlɛ dial because betikel ga ya anda man lun sabit bos shol let quaran ko zintinyal ko kon dial ko kon lat kos de jelim ko mitega bom chu kwar ko zakame a poini ga kedin nyamar ki damar chu poino mi chu kwar ko zakamone ne bitwar chu je point use that talent ko kwar ko be point gaje kabin nog da kan bom na bela na gaje mi jira mi chu ko zakamone ne ti ga right chu gwere na chu ko na kana rajo mano ko ne binne dial ba ko la right ko Bosni diala nyur natin chawakan cha kon joko ne kan luo ko ski roi ne ke chaw go the nyur kon la mong ne ke go the kon to kon la we lang ne la ko chaw chana ko pot tub do le kon chana ko ngi ka gad kon mijal kon akon la mong ne ke this is jeno gor kwaro ko ko anything go ma nyur kon ko lat ko roi ne ke ene go ma chi kon ben ki chi kon ben go kel chaw roi ne de ben chaw chi ko politics ne Shida Raina Gonga politics, Chida Raina Congo Guer, Cheda Raina Congo Queen and Cocaine, Chowda Con Lanitin Dial go to Quorcus in your score Bible. Because but to Kelga, Kashudi Shukar Sumala Quara. Amen.